MPSS bouncer mentaka sngi arpusan turig unai wing arjar arpusan kalapen long daga general meeting ban yajid bat ban pen temai yagi nongkit kam jongka yaga nega general meeting lapen long haga office ka MPSS haga por khat ar lai pheu no pai sngi haga nega sngi lajit biang ya uba pendap lang muksor komu presiden yaga kam secretary labat da usam la sambor shooting bat yaga post advisor la shimti da ikong mar biang lang do haga nega sngi la yo ru manjid yaki executive members man pen klan yaga nega MPSS bouncer Kuba pendap lang muksor habagran hagan ni kasngi ula ay kuble yagi paradukot ki balajit biang yau kumu presiden bad ula kit bok ruang ru yagi nongkit kam balasya ajit thamai bakin ay ke jinga trelang kenang ba on la ban pen kiu yagan ni ke group jongki bad ru kenang bakin la ban ay ke jing syukuri ke ba khampa ha ka im lang sa lang de kuble ki perlok woro keni to kucing penmana pa ba hajing to wa nega arhus sandarip benau khadwi arjar husan hajing itu oga MPSS bausar dapat thmei ginong kitkam yong ka MPSS bausar ku em hini hathat mutrong si Pramer West Hill district dengan nagiling nga pendap lang showroom la kamu MD le managing director yong ka MPSS security agency dengan pen penapa ba hini ke por dapat thmei da presiden danang ne hanga hi pi muksor hejo por le ka advisor to de chit ye ka marbiang lengdo hejo ipor lo sekretari do sambor shooting kini to ginong pat ya kani ka MPSS bangsa rangkat kejing kre lang gi member ro gowi gi member yang ka kauman MDM gat te po chispa ngon du gi kentai gi chenrang nga gowi to kejing kerpat ki nga wa kat ipor do dep to MW na u perlok te to u sar W phwa kejing to u yang o ni daw chimet ye du gi kre lang wo i demi ulan ada resign yang lepok ni MPSS bangsar memlang de usrui dekat te 80 ba ikai haka marbiang lengdo wo pelai ya gani ka duty la neging amkam yang ki oper nuksa kam chiki yaw fit ki yaw khwei kini ki ya daw masi ki chiki bia la negi chikwi ki function ki oper le kerpat ki perlok syau ha ye ki phone hanga nomor phone yang to pranyau pra arsan kendear lene yegi phone haga advisor yang ga MPSS bangsar keteto ka madam marbiang lengdo inbar phone yang ka to pranyau pra iwi le not lele ini to inbar phone yang ka dekarpat ye kini ki diwehe gi yang i ladu gi bru sarkar gi bru chimet lene gi private hakino gino gi benta gi MKam kam chiki yaw khwei lene gi yaw fit ki yadaw masi lene ki function ki uper de kerpat ipi shau phau phone phi ha kini ki number ki wa de bo ikat kamuman katte ha uni channel yang PK 28 shau pha phi u phone ha kini ki number khnang uyo khi yo kre ki kon khnrot yang i lene ki man be ki man pa i kat kamuman katte de shau tho wa de pan thmei ki nong kit kam de yoluti wa nagling yang i hapo jantia wa de tipi i wa ganika MPSS bausar and MPSS security Oda recognize the Home Police Corpsman of Meghalaya. The emo po chantia to dugni go widon hi oda tipmi daga sarkar Meghalaya. The kadogam te inagling ilad em gibon gijing e the pen tip is po police le the shang tho wa kam ga keren like the pen bi tak na shang tho the keren ga. The em gijing i kre langi waga police department waga ni MPSS security agency. Lene hejo ipor le ka MPSS bausar. Dengan nagling nga gayi yu ong wa Kawi to kit bok kirwiang yo wi perlok na dam yeu i amlang thru ile yo saw em ho gamet ga phat go chat go khia bari ilang ki member ro go wi le wa ke yu ong wa saw how yo kre chitong kre langi chirup ha gano go benta go emi ho em duty le tu le ba le mi di khnang ko ni ke MPSS bouncer man le go job pan man le go yo jing man toy na ki hejing to em kam ki MPSS bouncer le ne go yo jing man toy ya gini ki kon klot na ki man be ki man pa ni member yong ginong kit kam hi uro gowi dengan nagling yong nga sachin kit bok kirwing ya gini ki nong kit kam gu thmei ledu ki isi member hajo por ki member yong MPSS bausar te du ite don hi e blai kanrat emlang thru EVPV uyo gamet ka phat go chat go khia uyo man khi man khan uyo ele uroi porum pare mstep on gui chaprang te du ite don hi khuble chibon 6000 ngo jai hind